Cing ujang tuh. Plang. Udah boleh. Masih singgah lo, Mi? Bisa anjo neng. Ngerain aja nih, Po. Oh, nah, singgah. Udah kopi lu sih. Mi menenan lo, Mi? Kopi jip, Long. Nah, Jack. Thank you peribahasanya nih. Ini kayak kabar sini sehat. Lulusnya aja. Ngomongnya aja. Lu sibuk mau gaya, Po. Cengken kabar nih. Lu yang goyang nih. Jak semakin mantap kan kayak ngiluh ya. Sing kupen wak tuh. Ada cing inam. Ye, sabno. Ngomong-ngomong, nu citan-ci demen ke kafe nih. Kafe hijau. Dah suka kita weh. Ih, baru nih tuh. Sing ci aja wak minum di kafe tuh. Kafe hijau. Ih, sing nyaman kulit lot nih. Nyoman nyen. Ih, nyecak lah panak awaan. Mana dia koplar nih. Oh, kulit jauh wak.